और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kakerwa khubor na Superintendent of Police Ribhoy District UVS Rathur IPS. Ulay thu bahaga khat khandai trik unailar araja opsan ki pulit kilayo ki ijahar hakaba ki kalitoris yailenti hakapor minmet hak surok National Highway lingba ko umdihar nongpo terter sya umsning. Kila sya pensange hau beriau belatip kerteng kumus parli singkli barupan Pisa nadu kedor lai hajar hadu hendro hajar sanspa tingkah. Namar ki kit yiki nonglet nongwan ki bamde ki khasi bat ki turis ki bawan syang hakaleng ki benta jong kemeglea. Kakerwo kalau ong baborok ki nonglet nongwan ki donyi ki kot ki sela ki babiang ya kebala pensisya na anti-infiltration check post bernihat. Hadien badawa kakenhun jong ba sparli ke jusyo judat ru yang nongnya kali turis bat kumju ru yang nonglet nongwan bat kani kalak tab ha yaki ong kakerwo kubor. Hadien belayo yaki ijahar ki pulit kila register case hanongpo police station kat kum ki kendon an jong BNS bat kila toket yakini ki jingja. Dailing bagi video bat kidur kila pentikna bau sparli baka kenhun jong u kile shisha kumta balalawan pensisya ru ling bagi jingpa Pisa na ka bank account jong ki driver sya ki bank account jong kini ki brio ki bade ki Nongïalam jong Nyotrap National Youth Movement. Kumta ki pulit kila kem no eki ki basya kem ki kentup yo Ricky tangsang ubana saja nongpo usparli singkli ubana nongkra nongpo udon bok lang karbani ubana mauro nongpo Uwei borlang marbanyang ubana jarasi nongpo bat ukrios paryong ubana pahamri o nongpo. Kakerwo na USP kala pentip ru ba Uwei na paling gini kisangot kata Ricky tangsang uday ubaladan henru tuli ki kies Dawa Pisa kata sau tuli hanongpo police station kawai ha nyam police station bat kawai pat halaban police station.